Hele. Cemal var anin Joran. Tanıyam Cemal şolum durmuşa çıkıptır göray da. Bitcoin'e deyiptir eristin. Toyuna da var ha. Amali veriptir bir bakşı bilenem onmandıra. Durdu efiriptir. Mahım bakşam veriptir. Kaçın için uğraşacak o yönünü? Kimin gecesini niye uğratmadın? Dinlemedin mi sen beni kaydınlamı? Yok. Sen yana Cemal'in gecesini hak gelmeliydin değil mi? Öldürülmekten korkuyor musun? Ölüm kurtuluş ya, sen ne diyorsun? Mesela ben ölünce cehenneme gitmek istiyorum. Bütün tanıdıklarım orada. Zenginler, orospular, pezevenkler, ibneler, siyasiler, polisler, devlet adamları, din adamları, avukatlar, mankenler. Şimdi beni cennete götürseler ne yapacaklar? Huri yapacaklar, aksakallı bir dede arkama geçecek, çim yolduracak falan. Siktir lan. मास्क नहीं पाया मास्क की बात मार दे मास्क 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 दे मारे गए भाई तुसी मास्क बा मास्क मत लो मास्क बा मैं कैसे बाबा मास्क बा मास्क बा मास्क मार बा मार बाबा 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 मार मास्क पा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਮਾਸਕ ਮਾਸਕ मास्क पा ਮਾਸਕ ਕਾਲੀ ਪਾਉਣਾ ਖੰਡੇ ਆ ਅਸੀਂ पा मास्क ਲਗਵਾ ਹੋਇਆ ਪਾ ਮਾਸਕ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯਤੀਮ ਤਲੀ ਤੂੰ